Garti bere bishop ai chumu atumu nakanu pesuru ebe enapeta tube osodi agwarunu angoroda nu ebe epalitos akecha wate ai delelikiti ai longo parani atani osesenete itunga kere Watoto mamilo kete tare jango no tezule ko mala akteto na mo ko hiji alo tatan papa kitete to akere o ta do jete ba be ngone na Rero ta jokotu. Ai longa tan aswanya ni na dauro suno kranga ai. Yes. Joda longa kai. O record. Tumi ya ngaula chodulio ne je kiloki. Duwe ba kwa la beti gwele no ngenger. Ai na tu gwele keta kana ai chodni pale no to ngai ko dai te kon pale. Ngai. Bishop Michael Okwi sakan elimono kine ijiri. Yesabalebe ekoto nyesi eneri ateso Kenya tetere tunga emisikinete kodocho nu ibusani kitosi ai soma enene kokali akej iteso eba ngaka Ikiliok edo mo abere nya mate kori eba la koto nga ja kai likoni pale odorijo mo yo la yo so Angor akoto nga sai twaro kranga ayesu nara abere jopet Ikiliok jopet abere jopet e mame Ikiliok le jasida gogo mu de kutra ngoro mu epu e genedeke Ikiliok jopet abere jopet Ikiliok iko chenene akoi boy Angor kes eyala masiki kariete neje bishop iketos akech akanini kujunara ebe auta bishop ai chumu ikeche Ikiliokolu elilikitos ai mata kopaluntos ikalia amuluka na St. Luke bisina na lemu echoke la tuan Jennifer Ishagi yesabale adaunyesi ikarikanya pingare nikite kanisa ai boysiti kanyini na arari lo atuan akemere keki koraida papake papa ejeni Kristo na jara gogo ebunto kanisa wanyuto mweso tomo kanisa chokito mwesi Kanwa TV East Tolbert Edaiti Ochala Ladul Mukura Town Council Kongora District